ole kumsang kha chakwa sum sari chho tang khan miswal poi khoi te ti hlum dan hi United States a khwan chi sang kha changa som li vel la ya omani chu hun nakal zela thiam lo changte ti hlum dan po arong lo deuh chho zela kumsom ni vel liam ta tang khan rong le lu tu ka mi ti hlum chu ban sanani chhota voina hian USA mi ti hlum thei dan chinga le ka lo ta chungte chu firing squad electrocution lethal gas lethal injection le khai hlum hanging te ani a ti chuan le mi an ti hlum don hian an ti hlum tur te hi kum tam tak de ro lo om an ni a an poi khoina wangin thi turin an chung thu rel ani thina ma se an thi hun tur an shengai lo kum tam tak de ro tan ina an lo tang thina engtika emo chuan an ta na sel atangin duty ten ron shwain an ti hlum don ti in sherengin an om thin chuan an ti hlum don meu chuan an ei tur hnung berte an thlan tira an thi don an ti hlum tak tak dona an hun top tak taka chuan heng thi tur hiala ti miswal te hian enge an soile irinang ani mi alawang The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Thomas Edward Ketchum hi American cowboy ni in miswal royal Paul Hole in the Wall gang member ani a adam chung khan twal tha na sanga rin lelani a mi bau tam taka po rin lelani profero a om chuang lo chuan December ni som pa ni kum sangkhat zariat sumkwa panga khan a then ompa John Power salo that to boka miswal royal Paul omani boka mishing nun na pol hlut lo khop mai mase anti lum chan perero again puide ne na rel roka suaman tumwang ani a amai na geng puite hian a telovin herel tho hi anlo suam to a hemitum hian ama kar ni liam ta vele ka suaman ne wang hian anlo she thiam vek to a Thomas atelam hi an suam tum te hian an ne ta jok tat maya manan ni ta thiturati anita a Union County New Mexico a khai hlum masa perle om chun anita ni chuan an ti hlum chan hi rail suam felonious assault upon a railway train ti ni in hedan mi ti hlum theina hial hi ahnua chuan pai anita nge ni Clayton mi den khai hlum masak berani a an zeilo le April ni somni parukum sakha chakwa pakhata ti hlumani a an khai hlum na tur shui hi lo seilu to ka wangin atlak na trap dora tangin alu abung ta zo kani chuan athu soi nu ber chu tuk thuanin eima in medil ka lo thleng to do na ni hi tiro le ti ani Christopher Young kumsang ni pali khan Christopher Young hian papakhat patela dora lutina suama hetia an in be boina hian dornei tupa pu patela hi akap lumta a manni in kumsang ni paruka khana poi khoyawang hian thiturati anita a he poi khoila hian kumsom ni pakhat mi lek ni in aroi boka amitha patel hi kumsom nga pangami ani Christopher hian he poi khoiwanga a in thir zia hi soya tan ina atan lai te khan guard pakhat pong swal tur laka tagina chan chuaka chuan tang ten guard tha tuma an be ron chu aveng him boka a chan chuaka chuan de truwa omte boruak chia chu siam thatu berani bok chu mai baka amitha pupatela fapa bo in Christopher laka dan chu za ngai turina ngen hial boka ma se pomani tlatlo kumsang ni som paria taron ni chuan Christopher hi lethal injection mangati hlum tura shwai anita amua injection ta thi na turin ataksa alu mek lai chuan he thu he soya ka shoka hian ka she thei ti hi ti chuan a thita Wesley Allendot hi American serial killer ni in mi apong sol na sa leboka mi panaw pang pathum matha awanga ti hlumani a September ni li kumsang khat zakwa somriat pakwa khan mi panaw pang kumsom pakhat mi lek kol le William Neer te chu athema apong sol nuwa avit hluma
akal sana hemi nuwa October ni somni pakwa hian parka infiam mi pano pangkum limi li izeli athlem le a ina shwai na pong suala atuka arek lumani tichuan kumsa khat zakwa somkwa khan thitura ti anita ama po hian thitura achung thu an rel hi poya tilova ti hian asoya achan chu mi ka that le don katile ngei don kumsom pathum kani atangin naupangte moilo takin ka khoi thin to kanun chan ve vel ani chu engpo ni se katile don ani mai naupang dang ka that le don ma pon ka ti to kanuam ti zong ani atima umaya athi dan tura lethal injection le khai hluma adu zo kan thantira khai hluma thlanga ama po hian athi angain a in sheve tho kumsang kha chakwa somkwa pathum January ninga khai hlumani ta athu soi nunung ber chu mi tu emu in min zo ta ama chu ka she to lo mi moi lo taka khoya pok swal ching sex offenders te hi ti top theyan ni angem atia ai katia ka soi dik lo ti top turin beseina omlo kati khan kati diklo beseina a oma muanna a omani apani hian Iswa Krista ka moveve lalpa hi en ula thlamwan na chuin muang ti ani dot hi chundar som pahni le minute nga Washington State Penitentiary wala ti hlumani athi ti puanani nuwa Seattle autopsy tura arwang hila kani King County Medical Examiner Donald Ray chuan a endika dot kha minute ni thum nu leka athi chuan o hlum ni te thi dan ngong ru tliak wangpo ani velova athi khan na atwar lo ang velani ati dot ruang hi hal ni in awa phi achung te pe kani David Leon Woods hi de drawa kumsom ni pani te mewa omani chu me nili kumsang ni pasari khan Indiana lethal injection mangati hlumani atan chan le thitura ti ani chan chu kumsang khat jakwa somriat panga dai to khan David le achian te pani hi one placentia ina ankala a TV hilak sakan tuma doorbell an han meta puhuana na ron hongta David hian avit taringot mai a TV chuan lak saka puhuana hi thi turin an nu chia ahliam twarlawin thita anuwa atuk zinga David tho hian police akola a phone mandi latuma arwanga mu thu asuita deya police tena ma hian kawa chiang zo ka zo na an zo mek lai chuan anu aron thlenga he twal thi na hian afapa hi in nam noi arin tla thu aron soya police te chuan an in chu an dapta towel thisen kai le chempa yan mu David Woods chu police station a shwai le watani heta hian trap chungin engki ma puang ta ni atanga dedroa oma kumsom ni pahni aliam meu chuan athi a hunta a eitur nu ber last meal an thantira pizza le birthday cake thlanga achungte ne na ei ho thlang nge ni ti chuan athu soinu nung ber chu puhuana chungte khan sia se kati pal tak zetani ka in chhir tak zete ti ani hetia anti hluma tanga thlathum lekhi a birthday ani nge hei wang hian birthday cake thangpo hi ani mai theiani Rosendo Rodriguez hian kumsang ni pali khan meche pakhat kumsom paruk mi ya thata arwang hi lege cha thuna Peckfelin San Antonio Texas sabal hlo paina hmuna apaya chuan kumsang ni panga kha thetiang chia hian kumsom ni pakomi meichia thau hi ati ang chia hian a thatin apai le boka heiba ka hian mi panga vel pong swal tu ni rinani boka thiturati ni in March ni somni pasari kumsang ni som pariat khan Texas lethal injection mangati hlumani athu soi nunung ber chu jail warden bula soin inti siak na tha chu ka beizau to in tlan siak na kong chu ka hlen to warden kapa muturin ka inring to ani ti ani William Bonin hi freeway killer tia soyani thina kumsang kha chakwa somsari pakwa khan Southern California kongsira amitha te ruang engemo za thi mu ani mi sompali mi pala no pangtak
tak te tha awanga thiam lo chanti rani a ma se heng ai tam mi apong swala a tha ngei hirin ani bonin hi kumsumli pakomi ani in February ni somni pathum kumsang khachakwa somkwa parukhan San Quentin State Prison a lethal injection mangati hlumani a athusoi nunung berchu mi tu emo in dan phal lo thil serious takti atumani chuan anti ma ngein munre taka kalse ngun takin in ngai to ma support ro se ti hi ka thuron du ani ati a midang chuan ati ang ti ve lo tura adu wangani ma na Ted Bundy ani hi chu soitel lo thailo khovel hriata lar serial killer rap thak mel en chuan mel tha meiche thle mata na ulsama adam chung khan meiche somthum ai tamathata athi ma a thu soinu nung merpo hi mi then khat chuan anun ron thak zo kan ti a ati inat berte khongai hlo du le si ang deuh te na tonga anti a mi atha za tak hi hriat chian ani lova mi tam taka pong swal boka nurse tha awangin atanga atlan chuaka hetia atlan chua lai ngei po hian anun ron na chu atop chuang lo Florida State University zirlai meiche pahni athata karthum nuwa meiche no pangkum som pahni mi le ka that le boka man le anita a mi atha hi mi somthum vela puanga ma se he item fe hi athat niarin hlelani ti chuan January ni somni pali kumsang khat zakwa somriat pakwa a electric chair mangati hlumani ta a mitam tak khongai na tel lo le rong taka that tu Ted Bundy thusoi nunung berchu ka chung tele ka thian te kha ka mangai na hlan ka du ani Ted ira pom tak zet John Wayne Gacy hi killer clown ti alar em kha clown anga in cheya mi thlema rong taka thathin tu ngei mai kha ni party a te hun bik thil engemoti na te kalin mi a thlem thina mi a tha don hian buman ni thute a shil kher zelani chu nun ron thak hian kumsang kha chakwa somsari pahni atanga kumsang kha chakwa somsari pariat khan mi pa no pang tak somthum pathum vel bora thata mi somni paruk te phei chu a in hnuaya ama in hnuai nge ya aphum nge me ni som kumsang kha chakwa somkwa pali khan lethal injection mangati hlumani a athu soi nunung ber hi in sha thiamai karinga karet lauma yanga engpo engatan ma ati lo ziale tuma a hlaulawa apoi sak lo zia soina ani ber mai thi na tur ataksa a an ka lu ma chia chuan hei hi soya kiss my ass